Kinong ilam ke KSU North Khasil District menakasi sejan jong tayo balala karpinyo trig risau. Kila Pynshai ba Halor ka huri hura ka blami kensan daga jingipin ibor pada ketakti habreng ki pulet ke Umiam Police Station bat kit khot jong ka seng KSU. Habakran sikila patai kubor hanok po kinong ilam ke KSU hari boy bakan thubi uba lambok rembai General Secretary uba Alexius Narleng Vice President lembat kiwe kinong kit kam Ahmad. Kilong baka Dawbah ke belapan long ban mi kita ke huri hura kedai nomor ke jingle he da ubi bordoloi Berdiri upulit Head Constable ha Umiam Police Station. Habai dewek tege Jingjia kinong ilam ka KSU hari boy kila ong bayaman ta kempat sim kanu kanu garai. Henry kan sa syong perkat bat kinong ilam ka KSU sengkeme na kabanta ban sim garai. Ban pelong yok sedang ni banja tu si muncul. Namun itu ipi hendak dan mengelau wat jingtip naik pradekot bakadon hasan trik benmir kadon Jingjia po sumer kadon jing ya pumar po sumer tiga show edak. Kita ni dekat jenis yang tu berangwan jungwan berbanja dan pat jumpa jeng polis kenapa Umiam Station jeng alam jeng head constable di bordolai kelabat kena jengi anda kelabat wa keno badai meki bala le plumar Henry ndalawan atau komplain wa Amir Ali banyak kata pick up wa Pynshai undai ba plumar dekat jengi Henry ne di bordolai udah head constable yang Umiam PS lathep jubor pokali da ke bajarwai ke kti lathep jubor Henry ne dekat jengi untre bandung hapo namar ba utawa komplain la Pynshai undai gini balik Henry wa tim da ke tinsi udah benru ya keseng ada klub itu bagi dekat dengan KSU udah umne wa tim na tinsi tentang bat udah benru ya keseng udah benru ya ki kun kasih jongi doang udah kena makide kena di batal keluar layalam sport politician Henry ini khot jengi kila penting peneran show presiden dekat ngiyo jitip ro bau ne ubi bordolai udah head constable mula penbor ya une Amir Ali komplain pada file daga FIR Henry une mula kentai pun file mau kinde ki batal keluar dia hadir makide ki khot jengi kila penting presiden oleh stay lolak bagi ni ba pajak ketika Umiam PS kentang ubi bordolai oleh tenbor masuk bor ben file ya ke FIR bat ben tim mentela dari kitin kiwa mihap ketaru ya kerja tenreu te kata kau sepoi bahkan saja ne bahkan sepoi ke jemi riura te Umiam PS bat presiden juga KSU North Khasil District kalau ketika PR kalau ayo presiden ini nampak menunggu Henry sen kata syong bat keseng kami wajah penbet ya ketika kamu kepala siapa yang PR tahu dan